Najveći teniser u istoriji Novak Đoković donosi jednu od najvažnijih životnih odluka. Od septembra se seli u Grčku sa porodicom. Kako prenosi grčki portal Gazeta GR, Đoković već započeo i pripreme za preseljenje, razgledajući severne delove Atine i istražujući potencijalne škole za svoju decu. Prema pisanju ovog portala, Novak je nakon impresivnog nastupa na Roland Garrosu, gdje je igrao u polufinalu protiv Jannika Sinnera, iskoristio pauzu da ode upravo u Atinu. Ali ne tamo turistički. Đoković je tamo, kako se navodi, istraživao gdje njegova deca mogla bi da pohađaju školu na engleskom jeziku, a navodno je već razgovarao i sa samim premijerom Grčke, Kyriakosom Mitsotakisom, koji mu je, kako tvrde izvori, dao zeleno svetlo za dolazak i preseljenje. Sa suprugom Jelenom, vlasnik 24 Grand Slam trofeja, došao je u Grčku sa namerom da tu i ostane. Ta ideja se rodila iz činjenice da traži školu u kojoj se govori engleski za svoju decu, a uz to sastao se i sa premijerom Grčke, Kyriakosom Mitsotakisom. Mitsotakis mu je dao OK i deluje da će Đoković sa porodicom skrasiti se u Grčkoj posle US Opena u septembru, objašnjeno je. Gazeta tvrdi da Novak se vodi ovom idejom već neko vreme i da nekoliko puta je jasno izražavao ljubav prema Grčkoj, koju navodno redovno posećuje. Ljubitelji sporta, posebno košarke, pamte njegovu posetu Atini 2017. godine košarkaškom klubu Olympiakos u Pireju, gdje je prisustvovao oproštaju velikog Dušana Dude Ivkovića i tom prilikom dobio niz poklona, uključujući dres domaćeg tima koji su mu uručivali vlasnici braća Angelopoulos. U ranoj fazi svoje karijere Novak Đoković godinama je stanovao u Kneževini Monaku, u kojoj se osjeća kao kod kuće i posećuje stadion tamošnjeg fudbalskog velikana. Poznate su slike na kojima biciklom odlazi od svog stana do teniskog kompleksa na kojem igra čuveni Masters u Monte Carlo. Novak Đoković sa porodicom od 2020. godine posećuje i kuću u Marbelji koju je navodno platio $10 miliona i koja se prostire na više od 1000 kvadratnih metara. Također Đoković imaju porodični stan u Beogradu kao i veliko imanje na Kosmaju, gdje često borave tokom boravka u Srbiji. Ne treba zaboraviti ni luksuznu vilu u Kumboru, u blizini Herceg Novo, koje se nalazi na prestižnoj crnogorskoj rivijeri. Izvori navode da Novak već neko vreme razmišlja o tome da deci obezbedi školovanje na engleskom jeziku u prijatnijem i opuštenijem okruženju. Grčka sa svojom bogatom istorijom, kulturom, klimom i blizinom Balkana čini se kao idealan izbor za novu životnu fazu porodice Đoković. Osim toga, činjenica da ima odlične odnose sa grčkom elitom, uključujući samog premijera, dodatno olakšava celu tranziciju. Ukoliko se ova informacija potvrdi, Đoković će od jeseni svoju bazu premestiti u Atinu, grad bogate istorije, sunčanih dana i pozitivne energije. Za porodicu Đoković ovo bi mogao biti početak jednog potpuno novog poglavlja, koje će se odvijati u zemlji koju Novak već dugo nosi u srcu. Bez obzira na to gdje se nalazi, jedno je sigurno, Novak će i dalje ostati globalna teniska ikona, ali uzor porodičnih vrednosti. A možda će baš Grčka doneti novu dozu inspiracije za nastavak njegove neverovatne karijere. Jedan od ključnih razloga zašto se Grčka pojavila kao idealno rješenje za Đokovića jeste i geografska blizina Srbije. Atina je na samo sat i pol leta od Beograda, što omogućava Novaku Đokoviću da bude bliže porodici, prijateljima i domovi. To je velika prednost u poređenju sa Monakom i Marbeljom, gdje su razdaljine znatno veće. Osim toga, klima u Grčkoj veoma je slična klimi na jugu Španije, koju Đoković već poznaje i vole. Sunčani dani, blizina mora, opušteni način života čine da se Grčka nameće kao prirodan izbor za nastavak života jedne poznate, ali tradicionalno orijentisane porodice. Kako Novak već godinama pokušava da svoju porodicu drži van fokusa javnosti, Grčka mu nudi diskreciju i mir, ali bez kompromisa po pitanju kvaliteta života. Severni deo Atine, koji navodno razmatra kao budući dom, poznat po luksuznim vilama, zatvorenim kompleksima, ali i internacionalnim školama visokog ranga, koje nude nastavu na engleskom jeziku. Jelena Đoković, koja izuzetno je posvećena obrazovanju i vaspitanju njihove dece, navodno također veoma je uključena u proces izbora nove škole. Poznato je da su kao roditelji veoma pažljivi kada je reč o izboru okruženja za odrastanje njihove dece i da uvijek biraju stabilne, multikulturalne sredine.
Iako Novak se češće ističe da razmišlja o životu posle tenisa, činjenica je da još nije spreman da okači reket o klin. Nova baza u Grčkoj mogla bi mu poslužiti kao idealna logistička tačka za treniranje, oporavak i pripreme između turnira. Grčka već sada nudi vrhunske sportske centre, a s obzirom na njegov uticaj, nije isključeno da u budućnosti lično učestvuje i u razvoju teniskih akademija upravo na grčkom tlu. Ne treba zaboraviti ni koliko je Novak Đoković popularan u Grčkoj, gdje ima ogroman broj navijača. Na svakom turniru na kojem nastupa u toj zemlji Novak dobija ovacije i podršku, slično onoj koju uživa u Srbiji i Italiji. Grci cene njegovu borbenost i strajnost, ali i njegove duhovne vrednosti koje često ističe u javnosti. Njegovo prijateljstvo sa poznatim grčkim sportistima, ali i prisustvo na značajnim sportskim i društvenim događajima u Grčkoj, učinili su da Đoković postane jedan od najomiljenijih stranih sportista u toj zemlji. Ukoliko porodica Đoković se zaista preseli u Grčku, nije isključeno da Novak pokrene i neki veći projekat, poput otvaranja teniskog centra ili međunarodne sportske akademije. S obzirom na njegovu posvećenost razvoju mladih talenata, Grčka koja ima sve uslove, ali nedovoljno velikih sportskih investicija, mogla bi postati idealna destinacija za takav poduhvat. Novak Đoković, čovjek koji je osvajao svijet, sada bira da sa porodicom pronađe mir u Grčkoj. Odluka da se preseli u Atinu nije samo promjena adrese, već početak jednog potpuno novog poglavlja za najuspješnijeg tenisera svih vremena. Posle godina provedenih u Monaku, Marbelji, Novak traži više stabilnost, privatnost i okruženje koje će odgovarati njegovoj deci. Da li je ovo znak da Novak polako se sprema za povlačenje ili je upravo u Atini pronašao savršen balans između porodice i profesionalnog života? Gdje god da ode, Novak ostaje ono što jeste, simbol discipline, borbe, porodičnih vrednosti i ponosa jednog naroda. Njegova odluka da se preseli nije beg, već još jedan pametno odigran potez u njegovoj životnoj partiji. Grčka možda nije samo destinacija za odmor, već mesto gdje Đoković i konačno pronaće svoj mir, daleko od reflektora, ali ne i daleko od poštovanja koje Novak uživa širom sveta. A da li je ovo znak da Novak priprema se za kraj karijere ili samo traži savršeno mesto za novi početak? Ne samo da pobeđuje na terenu, već i gradi temelje za život van sporta, tamo gdje vrednosti su poput porodice, duhovnog balansa i lične sreće stavljaju se ispred slave i reflekta. Možda je Grčka samo još jedna stanica u njegovoj impresivnoj biografiji, a možda i konačno mesto gdje će pronaći tišinu koju godinama traži. Jer iza svakog as udarca, iza svakog trofeja, rekorda stoji čovjek, muž, otac, prijatelj, a možda je vrijeme da taj čovjek sebi kaže: dosta je bilo borbe, sada je vrijeme za život. U svetu punom buke, pritiska, Novak bira ono što mnogi zaborave, mir i jednostavnost. U zemlji maslina, sunca i mora, možda će konačno moći da uspori i udahne punim plućima, ne kao šampion, već kao otac, suprug i čovjek koji je dao sve što je mogao. A šta vi mislite, da li Novak pravi korak ka kraju karijere ili nas tek očekuju njegovi najmudriji mečevi? Ne na terenu, već i u životu. Da li će Grčka postati nova baza za stvaranje budućih šampiona kroz Novakove teniske akademije? Pišite u komentarima, lajkujte video i subscribeujte se na kanal.